салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнавоҳ. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Рости гап, имрӯз як хабари нохуш дорем, чунки ин хабарҳоро мешунавем ва ғамгин мешавем, ба хотире ки халқи тоҷик ва миллати тоҷик аз аввал ғамхор ва дилсӯз буда ва ин корҳое ки ҳозир мешавад рости гап ба мо зебанда нест ва мебинем ки чӣ гап гузаштагиаст. Як зани тоҷик дар Москва, як зани тоҷике ки дар берун мондааст, мегирад ба хона меорад ва ҳодисаро худаш пурратар мефаҳмонад. Бинед ки чӣ чизоша диздагия, чӣ коро кардагия. Солҳои охир мошенник, яъне одамои фиребгар, шайтон ва дигар бешараф аз ҳама хубтараш зиёд шидагия. Ба ҳамин хотир ҳама заҳмат мекашад, заҳмату меҳнат ҳама ба хотири як тин ёфтан ва ризқи ҳалол ёфтан аст. Ва ин бешарафҳо мегӯем, ин бешараф аст. Ин одаме ки дуздӣ мекунад шараф надорад. Ва биед барои ҳамин апамон дастгирӣ кунем. Ҳанӯза накард, барои ёфтан мон чӣ кор мекунем? Видеоро ҳатман стоп мекунем, поён мефурем, лайк мемонем, поён дигари мефурем, поделиться мекунем дар имо, WhatsApp, Одноклассники, ВКонтакте, ҳамин ссилкаи ҳамин видеора ки ҳанӯза накард биёвем. ҳанӯз занак неура, занак намегӯем, бешарафа биёвем. Не ки якум ҳамин корро бикунем, баъдан тамошо мекунем ба азу. кадоме моро гӯш кардаистед, ҳаме насибара мешиносед. Насиба Саидова гуфт ки ай душанбеюм хоҳараш Наргиз, худаш 84 гуд ражден, ҳамеҷо дар кӯча мондагӣ буд. гуфтем хай тоҷика беҷо монда, овардем ӯро ҷо кардем, ҳамеҷо истод. рӯзи 29 шаб дар хона вафше наомад, саҳар омад 30. ман хоб хестум, омада гуфт ки ҳапа куҷо мере? гуфтум корда. мега ҳапа каме калида моман бирам чӣ кунам, документҳоро бигирам. как будто патента спорида. сай ман сум гирифт ки ман патента рост кунам, ки кор бидурам. патента чӣ мекунам? ман сума додам. вақти рӯзи 29 ва пише дар хона набуд, телефонаш кор накард. рӯзи 30 саҳар омад. ман 1 соати 11 хестум кор рафтаним. ӯ омад ки апа калида, ман дате калидам надошт. Рости гап навай Тоҷикистон омад, иҷа такме кадан дар кор будай, регистратсия кадан дар кор будай, граница гузаштан дар кор будай. ягон одами боваринок нест ки ман қатъиян граница бирам. ҳозирҳо шофёрҳо бисёрш ховоноанд, барои пул шуда бисёр мераванд. миям мақсад эҳтиёт кадан дар кор, одами боваринок дарафтан дар кор. барои ҳамин чӣ кор мекунем? акамон рости гап тӯли 3 моҳ мешавад ки мо ҳамкорӣ мекунем, яъне рекламаша ман мекунам дар ҳамин канал. то ҳозира ягон шикоят омадагӣ нест. ин ҳамонро нишон медиҳад ки дар кори худаш содиқ аст, дуруст аст. ба ҳамин хотир ҳам якада шумо метавонед ки бовар кунед. рақамош дар рӯи экран ман мебурад, дар ҳозир сахтанӣ кунем. солхутонро нафоред, ина иш проблема буд, ина иш хеле буд. ҳамаша мо мақсад бо ба назар мегирем, ислоҳ мекунем. лекин боварӣ дорам ки иншоалло ки хуб рафта меояд. зинда бошед. апа калида ман дате, ман бар сари документ мерам. ман додум калидоро дар дасташ. мерам корда, бега мешад. ҳамин соат 7 мехелӣ мара хона занг задан занако. ман чанд сол шудааст занако қути ховум. як занакай душанбе, як занакай қорған. қати ман анаҳай қорған саври қати ман ана чанд 2009 қати ино дар якҷо. ӯ просто беҷо дар кӯча монд. ӯро гирифтам овардам, гуфтам хай тоҷика чем дар кӯча монда, биёд ҳамиҷо. гуфтам хоб рав, бо суми документаш додам. гуфтам хай чӣ кунад. вай рӯзи 30 калидом ай дастам гирифтаст. ман дар кору ҳама тиллои чӣ мара гирифтаст. ана тиллоҳо ман ана ҳама харидага, ҳамин нав харидагиҳо, ана ҳама ба чекошон. и пеш ҳама харидагӣ. ана и кунаҳо бояд дунё, ана ҳама цепочкава, чалава, ана ҳама бисёр доштам. ино нав харидагин. даже цепочкара гирифтам 43000, даже нархаша килончук 15300 чанд чи даже чекошон ногирифтагӣ. чала ҳама хел чалаҳо ҳама чиҳошон дар телефоно. анаҳи пешангӣ чанд қаттило гирифтам ки барои як духтар дорам. гуфтам хай яктаи барои духтарам мегирам, ба ҷо мекунам. ҳамин соли намешад, скидка мешад.
همین زنکوخت میرم هرچی یکتایی میخرم. همین جو با جو کردم این زنکوخت چند سال زندگی میکنم. اینا خیلی چیز نمیکنم. همین چیز ما قلف کردگی نیست. همه وقت همین جو هویه. همین خیلی زندگی میکنیم یگان چیز ما گم نشده. او من نمیدانم او روز گفت دروغ گفت که انا ها مدام جاده 15 روز استاده 15 روز با بردم جای کار خود پدر بود که درجه 15 روز استادگی درجه پاسپور خود نشان دادگی موده نیست وز نچتا میخیل چی داشت که همه دزدی پلان داشت که نه پاسپور موده نشان داد نه هیچی من همه خیلی حمیت ندادم گفتم خیلی بیچاره در کچه موندگی چی ده چی میکنم کجا فهمیدم که همه خیلی هم نان و نمک خورد در نمکدان تف کرده گریخره نه همه زنکای چی سوری گپ زن بله راست میگه از در کوچه موندگی بود اوار جوش کرده بیرون بود خوبیش کرد در خوبی گندگی آدم نخواهم خیلی کنه تسون کار کنی آمده ضعیف بودی خیلی نکنه بعد اگر میگم که کدام او را میشناسد که خواهر کدام میشناسد به همین نامروی من همه زنگ زنید 901 732 686 همه کدام چی کنید التماس زنگ زنید همین نامروی من شب باشه روز باشد همه وقت در چیم مایل خیر رحمت کلان خوش دوستان عزیز این بود یک نوار دیگر با پایان رسید از دستم چیزی آید حتما میکنم کدامی ضرر دیده است در نمره روی اکران نویسید حتما ما ویدیو میکنیم تا اینکه آن پلیدهایی که به شرفی میکنند و بعضی تاجیک خودش مقصد این کار میکنه ما اجازت نمیدیم چون که این کار برای خلق تاجیک زیبنده نیست ویدیو را حتما پنگ کنید باقی سربلند و خانه آباد باشید شما خوبه؟ نه شرمت خدا ما اومدیم گفتم یک صحبت وزاد زمین برای که بسیاری میبینن در شبکه اجتماعی اما نمیشناسن شما رو ما خواستیم از پیش شناس شویم و شما چه خیلی انسانن برای مردم تاجیک یعنی که گندگی خوبی ما رو بگیم اکهش در اختیار بدهن خودمون بگیم بهترین خوش دوستان عزیز یک بار دیگه سلام علیکم میگیم ما از نزد اکای سعید جان ایدیف همیم یعنی راهبر تئاتر استودیوی شکرخند و ما تشکر میگیم که ما رو قبول کردید سلامت باشه قدمتون نیک باشه خوش اومده نوری دیده تاجی سر این همین دکان ما یعنی که اتاق کاری ما از همینجا سر کردگی تا به صحنه در اختیارتون سلامت باشه اولین سوال ما همین است که یکم باید از احوال شما پرسیده شویم احوال شما سلامتی شما چقدر است سلامتی ما بهترین است شکرانه الله در این مملکت تنج و آباد و آسایشته این خیلی برادرها و دوستای قدردان داریم چرا که سلامتی ما بیزه باشد ولی میگه هرچی که تو خواستی نه آن میشود هرچی خدا خواست همان میشود فضل خدای مهربان این زندگی داریم دوستای بهترین داریم من با یک دوستی قدردانه که 2 ماه یکدیگر رو با تلفن میکنیم این روز دیدیم همین روز نصیبی دیدار شد اومدن پیش که سعید جان دوران کودکی شما در کجا گذشته است و سهم والدین شما در انتخاب کسب شما بهترین بنده سعید جان ایدیف یکی از هنرمندانی که خیلی مردم دوست ما میدارن البته ما مردم دوست میداریم هرچی که در دل انسان است انا همون ملائکه و دل دیگه آدم میبرن برای این دوست میدارن لیکن آدمایی هستن که چهره زیبا دارن که شیرین نیست هم خیلی چیزا دیگه او بعد مردم دوستش نمیدارن نه که ما که مردم که دوست میداریم برادرها را دوست میداریم همه کار ما که به خاطر الله های ان شاء الله که دوست ما میدارن بنده در ورزوب زاده ورزوب بوستانی هستم در همونجا تولد شدم پیش گپتون داد دیروز زنگ زدم ورزوب دادن بله و ورزوب بالاتر رفتیم در تو یک خیش تبار بود خیریت اگه نصیب برآمد بوده درآمد نبوده نصیب درآمدش توی که نزدیک میکنن یگان چیک میتیم برای زندگی برآمدش طریقی که هم میری بعد یک خیلی خیلی مثلا یک قالین یک بدو میگیری خودش الان 300 سومون بنزین گاز میری همون میشه لیکن شکر با انا همیشه شکر اگر زندگی را خداوند خیلی میآفرید که آسمان کبود زمین کبود برگو کبود آدمو کبود این به معنی میشه زندگی با ان همه چیزا شیرینه نه
خب بنده در ورزوب تولد شدم، کلان شدم. اوان کودکی را باور کنه خیلی بچه چقان، انا چقانی بسیار اسم پریدگی ایرا به زبان روسیش خولیگان میگن و با تاجیکیش کم کم گودکی گنده. لیکن شکایت نداشتن و به حدی بد میگشتیم ایسوسده. مقصد خیلی کلان شدیم. خداوند همه چیز در نصیب ما دیده است، این همین کسبه. بله. لیکن سهم والدین من باور کنه خیلی 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 بلند است. با کدام خاطره که میگم خیلی بلند است؟ به همون خاطره که هر کسی که بسیار انسان ها هستن که میگن که خیلی مرا اوتمی چی نکرد، اوچم خیلی بود. این بسیار در زندگی کلمه خطا بله. وقتی که شبا مادر میخیزه سری گهواره ترا شیری سفید میتیه، پدر با او زحمت کار میکنه، این قدر مهنت میکنه که فرزند ما کلان شه. این نمی الکه خودش سهم در زندگی هسته و الکه همه خودش یک بهترین خدمت هایی که برای ما و شما کردن. خب بعدا من خیلی مایده کلان شدیم در مکتب. انا کوز تو مکتب شو بگم من در مکتب رفتیم، خیلی من تحصیل کردیم مکتب میونه در خودی همو دیه. خب البته خیلی از وقتش در آرزوهای کودکی دیگه است. وقتی که انسان با کلان شد با آرزوها با دیگه میشه. من هر وقتی که یک درس بود به خاطرتون است، درسی انتخاب کسب بود، انتخاب کسب بود نه. هم خیلی با معلم گفته که دامولای دیو تو چی میشه؟ یک معلمی بسیار زور داشتیم. نامش خود به خاطرتون است؟ البته نامش به خاطرم است. خرابری سیم معلم عزتلوی بودن، حاجی حسنوزی. خیلی چی میشه؟ من میپرسیدم کسمه نفت کیهان‌نور بسیار ذوق داشتم ده. کانالی ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.